Možno ľudí, počnemo sa sezonskom salátom. Sveža je preukusná, paradajs ti lepo probudí nepsa pre nego što nastavimo dalje. Idemo na omiljeni predlog za predjelo, šark repa sa dimljenom fetom i lešnicima. Nežno, utežno i baš tasty. Malo više niš, ali genijalno. Beef tataki sa kimčijem. Meni je bilo top. Rekli ste pašteta? Francuz u meni je presrećan. Chicken pate sa suvim šljivama i marmeladom od crnog luka je valiran. Šta to vidim? Glavna jela? Krećemo sa pork belly sa kremom od jabuke i brokolijem. Bio je masakr, ništa nije ostalo. Ali pazite sada, pobednik videa. Beef tong sa kremastom palentom. Ukus, tekstura, kao da jedeš i kod mame i u restoranu sa 3 zvezdice. Svaka čast, šef. Upsi, video nije gotov. Probao sam i njihove dezert između ganašea od svekle sa jeruzalimskom artišokom i višnjama. I mascarponea sa jogodom i kombučom. Nismo mogli da se odlučimo, pa smo uzeli oba. Presuda, mascarpone je osvio srce stola. Sve se to dešava u Geum Bistro. Divna adresa koju moraš da probaš. Bon appetit! Prijetno!